tiba mu tobu ke dini pakamalo spiritual library away le bakado litbe le yekweklu tike obo taler pale ale kui tamu abu ko wo journeys beyond the comfort zone le David F.W. Wong away ne turura le Hagai Institutes le Singapore de ko li we ni te me ye li le ye che pui da ye ba mira tradu pue po le te pato awe le to we da tamalo le haga da we ji da ye te le tra ne li pa te be be le ga pa da we da he ya li we da ye pa o da ni ba le ye wo da ye pa lo ye ta le ye ko kwe klu ti ke yo awe ne me li so to te be le ye kwe klu tikio do ta sagato ni mera 2011 no kwe klu tikio so kata te be do li te be ine ne asado weda te si do tani nyai wo di le pakamalu je sado ne no awe ne ne pake ne ba tagi ta ba wo David Wong kwe weda ine lo so pake yo ata suge Patabo yo patai puero ta simlike na lo awidi podo ko pana piti ko pamata ko ta te pale yo bo mi ta kuso le wete pane hito ta agite le pakamani do paka ne bata gita bata ku te lo ke pakamalu te ko journeys beyond the comfort zone ta le pale le te le kui tami abu ko lo sa ko lo pa su ke pa Pedito mitu mita pe tamu berko wodi do sa yo ka sopa ta tola la pa ka le puedo kama le pueba yo ata tu le beta mu pu ke la we masada su pa le krisa mi khurke pa yo age amen dite be a thesis no atage mo pwa ne arke ne po o mu nyo ni do mu ba pwa pe da po ta azolo po ta si ko ni do mi be pa le nya u mo he de po be da ta we ni do ta la do po to no ni ne po be le ta wi to wi ke be do po da di ni lo po to no ni ne da u mu we no a ko pyo ne le ta pa do ta se ka to do po to no ni da ta se ka to da te do pa do pa ke wa di le ge ni da li te be ni ne awe ni ne to lo pa Dito pakaleta lekwi patamu abuko journeys beyond the comfort zone. Le kasayo akalo plato sukamota suwale pogo ine lo. Liwe asadu turn away siweda le Jacob Dark Nights no. When soyako muna atakine no. Soyako when originally the when got he got Tagi kutori la Jacob Dark Nights no we ye kweklu tiki ane ye tele soya ko taki na masakene do kai ye tu luke kai di de ye makele thane no ya ko taki na miwe ti ho to muku akle ine lo away ne so ya ko ne me poale a comfort wala le amu no amu ata eta kuita ke ya nyapu basakene away e do wala ta suge do we gu ni wala so we show o do le kiene so we show ne da akome ata duo do so ya ko ne ba thwa thwa da le a comfort zone lo with a amu pa ne te le su party o de no lesson party o da we da ba thwa lo da le a ko da we a shi ko da we when it made journeys beyond the comfort zone lo so ya ko le ta ki na ni we da mi we da lo no we ta me ta mu tu mu sa le a go ba sa ke ne ta ke le ni ma ji we ta ba le mu na ta ki sa ka to ni we hi tho we da le put a play the palo le akuda meet the pe ba ta lo away in journeys beyond the comfort zone in
Tamibana notice basakene let take pane yuata sugini uwela mi pakwa ke tamushi so the chisi khori we mi the peda we mi mo weda the tiweda le khota boni o le hoku the akut top de le muko lo we yone ne batra ne le atulu pa check van engen we der le akobione ne theology from below ta le ka sa yuan ne ti nya le apala su to su poko the no ni theology ne hele theology from above le ya so Paulus said to me maluba ka sa tabu su kri klu sa ke ka sa yua hilo takute tatinya le ka tinya ka sa su kri tu sinya ka sa su kri tapui ke pa patadeba we ne patele theology from above aku da ne theology ne ora le theology from below theology from above the so ya ko we ne awe mani we da tu you are klu le tau mu ta le koplo ta ko ta ke ta na ta po ba tho to kwe da le amu apa ata su suwa no ashi ko pu da ke ne le mana ko ni we da mi mo ta do we da ti we da ko ta bu we ko le pa to su mu ko do mu ko ko lu shen le to li lo do yo kwa lo le ko toda ka sai wa te ye ku do na ye ka leta do na ye ka srona ye ka suina to so ya ko putino toda o wete da ta a lo te pui me ta pli lo si do le te me ba ta ga ba me yo hi do me mu ko petrolo ko ta ne a ko ya ka sa yo di le ko plo pa ta ko ta ke ta ko ta tu lo bi ta lo to su te tu ko te tu pi te mata ba no pale aka udonato no taga ke ka sagato o e patele isolation process po bate taga wo ke ka sagato ni ka sa yo lo plato ta do weda ti ba weda ti ko to mu ko akle ine lo ya ko ta ki na miwe no ku da ne ka mi ba le ta ki na masakene do ti ho to muko akle ine la wene mera asadu te le bakado soya ko gelo no David Wong da we kwetagi ami lo basakene do yeri de yekete da tailo ne no asadu chiane te da le soyuta hu tabita be Joseph prison security Joseph prison security tale soyo tani ule ashinya be tabita boto ado pwe yene ne awe mi mota do pwe yene ku e choto awe pa mi mota kasalo do weda soyo ta le su do pwe yo ne do pwe yene ne pa teno le khu tani nya bu ne no tapu nya bu de le chione sala ku yo there is no security for Joseph no David Wong where he got Joseph prison security whether de ale uba whether le hunya buma tabita bele go the boko de Peter Mata the boko de kobione ne bata padu patone no le shibu kobu awene ne ye mataro yisile yuta hippoclatabi no yuta ne le po shibu ne to da tabita bu no the do pe kamane na ni le kamaki na ni le the baba yu babora hupu sopano kleti lo di awele ora le hunya bunene. That is a security for him lo da weti ba da no akle la katiwe da su paru no akle ni ueda le awo le prison le hunya bunene lo huda ne le patau mune tabor ko ni somo tale takota keta timitita no abata salo ku papa le petisu e ku tu te koko do kopione ba uweda le sopoti pa shipu mata gikete do sopoti pa mariani le peso do loba le kunya bu sa we mata gikete do weda pani weda
sopa pasu lokoro sopa pasu ta oi chigane ata mimo dali chiane mele apata we patatino to pasakine le ta we ni pune ne sopa ano akleni ne otota le so yuta wo do we tira sopa no nya pu do we pani we da sopa ta mimo dali chiane we keto we da paru sopa kia taga le apa bata no apa bata do ti me do pueti pa heki da lene ne awe da ne plakui do pu se ke la kesela na do pu heki awe se ko ni ani da kapyo ne bati ti ara di panyo ni se to ni da bati ti ke do masaki pasa soyuta awe ne beyond the comfort zone le tamu abu ko wo akla le ta le qui journey tamu abu ko wo the shini tamu ta la le ata tamu ta la agoda weba awe shini da tamu ta la le ko byo ni yua apwa wo mu ti pa wo ine lo o ine me tamalu chimi to mi lo so do thane lo so do thane awe kweta bakado so braha Soan Braha Age, or Joseph Wong chapter 3 nini, or Queta Bacado Soan Braha Age, the Wete Dali Abraham. Open hands. Soan Braha, the away a suni to Jodica, a suni ni autodica. Put that gani mi o pleto dalene, away David wanted a suni Jodica da. Puta da lene miu pleto ne sunicho pata umune pedo sori katalo pata mita pata le padu ne ba pwe pedo chori ka kele ke se basa sombra ni te chora no te miu akojo ata uta so alo sa te hato gui sombra hato gui la sa yo hi ole a potega no sa yo hi ole ata malu sombra you can swing na because I ta lo chisi yeni because I want to go basa awe jodi ka ta suwi we lo the lichi awe mani na pu kwa pu so ise because I te po na po ele le luto we ba auto si lo jodi ka ta not me ko da ne ne da David Wong e we te le Abraham open hands in lo Yene yamatado yasila Braha asu otowe tana hoku suwi kleinela awe leda le tana asine otota the kelakasine awe ne awe le koeda apudu kwa solu the koda a kepwa sombra kepwa yene leta puta li sabuko puda wedi pani ilo sukelo ta the sombra auto taswile pudo kwa solo pudo kwa no talo le ne do sene shini kela kase ye ke poi te leme amati ta na not amir ye ko oda le da talo le ye ke poi ye sabu ye ko da talo le ne te dola uda solo ni shini weda lo kwa da yadi no akopyo ni a tiklo atalo shene talahi da we lewa shene la sombra te shini minima open hands no akuda ne ane da kasayo ha koto sombra ha da tele sombra de hato le chini ko no da lesu ko to be de you can do ne na de you can su ina ye pa to ton de mi ka ma a to na pa ko po du kela ka shene ka ba ta su ile na pu na ka bas a ko ne pa ko po ne ka ba ta su away open hands the blessings of the open hands but it the sort a le po go de ta ba ko ta mu ba po le pa mi so ba ta ma ta le nya ko Hitler ma na ta Jews ne ke puta we ne mitene pa itwe kwatwe mo basande chione pa ba hiri ka o kubo le mana khone di to miye kani pa puta pa mi hiri ka ku re mi so ka kubo ne mana khone mi we ne lo e to ba khone pa ma ta di puta di pa le pe do suha pa lo pa la pa ta ni ta pa ta tu ta to olo sa ko
Tati te pai, no? Le kasayo atasui suwago. Wene mera asadu the according David Wong ko wela ne no. The asadu luione ne awayone David Wong is wela le Moses dying embers, no? Tale somushini de me u e according thine me u mi order or with a way in it. Me u e when in it, a call loda, the sort of passage in it, burky on it, not away, dying embers in it, passale, away, you quite blue, tikio lulu and some bushy, me u e a lot dark in it, a lot burky, le passage like the sort of son, no? A copy on in it, where you ma tado is le moshe me u. Et l'aube, capo, romu, c'est pas sûr. Oui, dans les mais où il est, à l'aube qui est, qu'à l'audia qui est, que quel passage que c'est là. Parce qu'on est de son machine que ça va coûter le détaché. Le mais où, oh, parce qu'on est de mais où est né, à cause de l'autre, dans notre tableau. ตลอดก็ยากวินอตลอดมีอุนี่จะเกิดภาษาโนตลอดมีอุนี่กับโปรดแต่เน้นเนี่ยเด้อสมุเชียเนี่ยกว่าจะเวลาลสฮอบาเวลาเนี่ยเด้อเวลาเลสุมีอุมีอุแล้วกับโปรดเด้อเวลาเนี่ยที่จะสุลมีอุอเด้อเวลาเนี่ยเด้อก็สายว่าก็ทอเลยที่จะสมุเชียเนาะก็จะเนี่ยบีโลกวินก็บีแต่เราเนี่ยสุดเนี่ยมีจะสุดจะสิเราจะก็เมื่อวันนะ su akabiane na puakali o na kabale tito ke tablone ni somushine ni me puatagale akapo ake kapo edo uke koke apa wo mute de pale e kuputu tapo tapra kutane na pua e kuputu por da pua isu la po ilo tane wela mati pua e kuputu po la wendo tomale sopano udo takweta ya udo akabiane agiba de mati weda da ma berk weer lichitani wa isela pochia ilo ta da wekele mata ma ka ma ba lo chi ne no mata pa padu le na le pho khu ta ga le do we ni do we ti nya we le na ma ti a ko pyo ne pwa e ku ptu pho da we ba thwa to khri da u le no nya pu ani lu si da le kwa mi pwa so i tro to metale le akobia comedian away ani luisi da somoshene ame uyane loda kya asakene ke sayo akoto le tasu puneda away keto ke journeys beyond the comfort zone la nekba ke sun nonya punda ka ba thilo ke neta do akopia padu pa solo so pate de pale tablon me te apukwa okay ne ke no kobia pati nyana masan somushi che da le da ke sa yo su ko mo pu lo ko da patele kapo to ke lo me u e le lo bene kapo go mu si pa se da su ko ta si pa ine lo we ne me David Wong atakwe asadu lui lo asadu je ne we kweta bakado no ruta lo no ruta the weta root path unknown no ruta ne weta le clear tabula at the thing ya when not a sailor journeys beyond the comfort zone no akabia ami pwane tate phumu the bible chile de ye ko plato ni na de ye ba to lo ye me wo pleda le ne away ne na cause a de me ka ke lo ami pwane ta tro le ta lo ye ka ke da ye ta lo akabia ye ka ke do pa ko do wete da le ye ta mu ni o the ta kha lo masana ke ne do no ruta ra ne we blue lo ta le ami poa do we po we da ami poa ki do we David Wong ne we shadow journey ne we te da le root path unknown root path unknown we ka le ta le clear ta bu le atatinya we not the sailor we there is the real journey beyond the
comfort zone 咯，မတာကကွာထွေးနာလေနမေမီကမဲချီကလောလောနေကေတာလိုတာကလစ်ကိုနတတိယနမီပေါ်စမအတာပေါ်ဒီပါစကင်းနေတော့အဝဲလေဝဲတာ journeys beyond the comfort zone အင်းလောအဝဲနေရဲနေယမတာဂေမိုပွားနေနော်ရူတာကလေလေတာတတိညာအစမောယမကလေထားတော့ရရှိဝဲတာလေရူတာပုကလေတတိညာယောဥခေါ်အကလေအိုဖလာအင်းလောKlelen na po ni de tinya pasakia ni de lele tatota lu tanna kasayo le puedo kasayo ata uki koki a klelen misia ko pletoni ni oene uto wela le noruta ata hilota ata pasosita punelo kudani ni de nunya idi de pakamalo oene kuta da takuta le akoti de pano awe yo ata dine o talo tato le awe ka bale tabu se pele pap and no when nya when ke sa yo udo ata sena tapato de le kia ne de awe da le thoda busele sobua de le chia ne de sobua one ne awe be pato de ga de le chi da we topa ke da awe da mani we po de le chi da lo se ki we da le Misia inelo kudado journeys beyond the comfort zone pakaleta o do tana kasaywa mimi na ke ta lele aleta lekui ta mi abu ko basa kini do pako do tana kasaywa le puede ke mosa sui ke pue ko di ko no ade ke o te je sadu di de lechi tabloma pakamalu to ko no mo sa sui ke pue ko di ko no ade ke pataboyo patai pue do ta simli ke na lo journeys beyond the comfort zone ni papoda pue to bo you call paleti le talo le akopya petaleti not the block to say was sure papa go mi de pa da pa kli pa kanyo petisu de ko petisu tia ko ga da o solo cle da poeta no le pemira tipo ko bu ma khimi ha plo poeta no le pemira pa malu ta po do ta malu ba ta pa ba le su ta pi lo ma lo ko ke ti pa uwe do sa su ke pa ta le ale ta le ku ta mu bu ko ti pa ko to yo ta su a cle le pue ko di ko no de wo ti la we Masala su bale Krista mi khud ke pa yo age amen